sports day kandi kuko baragiro da ministry y'ikamba ministry ya academic and sports. So twashimirwa munonga kureba tebekanisizo bakeri abo kubiso bakera abana talents zabo bazi displayinga bashemererwa namwe twasiba tushemerirwe abo kuba n'abazire twahusinga abazire nabo bashemererwa kuri abana babo bariyo ba displayinga talents zabo abo kushemererwa kwingi kandi uko kigamba ngo wakuza spray let Jack Adaro boy abana kuba kuzana bakora exercise health wise babaje kandi tukizana mu classes bazasa kutunga amana ko kushombaje wenu byona tukora tugere musano kandi nanebe bana ba display ngabwa bazire bose bakora umwana wawe yaba wana ureba ibyo abo kwangata bareba abo kumanya kwiruka bareba gutera gutira bareba gutera n'ituboro bareba bayishongora so mu investing mutare umwana so nakirikita baraje mu gabo kwira barebe byaba duboro kwita kaza kuronde mu ndi naza kuzomugano naza mu national team naza mu international team na support natunga ikende kumbisa nabo cyabazire muri ko cyeka cyera kugira ngo umwana ashobore kunayo ibyo class academic yo aho urahanga kahanga abantu biparentire